Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello perlok mentang don hang ne hathem jung ulum mat ka jingwan ke jonga hang ne perlok kalong bangawan ke meki kinyang plang pet karyam ke jonga ru perlok ngachuriam kumne malumala namar bangawan sene chalum em takadaw perlok ngachuriam tang kumne malumala te ngan iya phi yaki kinyang perlok yakaba ngalayo pet perlok ngayo tang kide dia pet ngan iya phi hajan perlok pet imade tang ba kini kinyang kilong ban bam karukom ban bam kini kinyang perlok kalong ban pen kuchwa ya kini kisnyu jong kinyang karukom pen kuch kisnyu jong kinyang kalong de ban kenru ya kini kinyang hapo ka kriye bat sia nang ba kisnyu jong kini kinyang kin kur mentaka siem perlok ngayo tang kendiat kinyang namar labun pel kinom kem takadaw sayo tang katok kendiat bat kaderu la kajat sinem perlok de la kajat sinem ba duna ba kinyang plang takadaw tada bun kinyang plang perlok arklong laiklong dang yo bha bat kitu banang ban kiam lai sau klong ru kidang yo bha te perlok sio bha ban like share bat subscribe la da kidang tmai hakane ka channel. Hello perlok mentang kadon lang hang ne bat i midang te hasyong jongi ngi chatpat i midang let te mentang don lang bat i ngawan kem yang plang menta kasni te ma iru iwan kem yang plang te menta perlok ngan kli jingkli mangaya i ngan interview pang ki yang plang ba ngiwan kem menta kasni te perlok tandam muslim menta ngan yat no yaka jingak kren jonga bat i te midang pi singo kumno haba piwan kem kenyang plang menta kasni Tenat na ngawan kem kinyang. Te ngayu i midang ba piyo tang kendiat dei. Oi, Midang ha kipor jong pi menswa kibun em kum kini kijak nyang. akapor mensua lai tibun da lekem bersis ngi te. Kumba ar kelong lai kelong hang ne te dang yo. Te mentau sunem balai uduna yang plang kum tu. Namar ngasu tu yala jong bangawan kemlang mat piam ngasu tu ba ngayu tang kendiat ngaru. Tip ka harai kalong bala kum kane ka kilum kiwa te. Kila inglut. Te kum ta kinyang ru kila kamduna ten ban kapeleng ban kamroy. Kipor kamen swate ki kambun ne kumno midang dekren barkini kisnem jongi menta kan. Oh caki senam baladap lai ki kambun. Tangba mentah haki arsenam lai senam te la kamduna kun une hujat kenyang. De bala ing berat ki lum kiwa imat mo. Oh Saduna ki kenyang kan. Te pi menswa pi kiam tang ban bam ne kumno namar menswa pi ong ba yok bun te pi kiam tang ban bam ne pi kiam ban le diru ne niyah kiam tang ban bam don ki bayak kiam ban diru. kum kine ki jat kenyang da di hayo te kador trai kala remo ne kumno ne Lai haki ne kismi te miat ai kumpi por baladap ta trai kila kamrem. Bat hadu kine kismi te kila une uknyang ru ula kambang maru ula bun ku kleng. Te pila banyak tu midang hakapuar bau kleng bau ne jat kenyang ha kibanai yu ne jat kenyang ula long haban lekiam ban bam. Haki por ha une ken punai haki
hau banai Oktober tayo kadu delo ulak kampang bah. Oh. Menta kasih yuk tang kini kendiat deh. Oh. Tang ba dabam ya lajong teh la yuk mat himo. Lah yo kendiat. Kumba ngayu i hakine ki kubor hakine ki sini baladep em. Te kumya unai jak kenyang. Kumi unai jak kenyang ki penlong festival ru. Te mangiru bangila yuk banwan kem menta kasih te ngnya penlong kumka kenja festival mo. Kumka family festival deh. Oh, jadi kayak kata. Namar ki we ki ya penlong festival ka bahe mangibat yo tang kendiat te. Empat long da diru te tang ban bam ya jong kendiat te mo. Ayo hi mar ki kendiat. Lah yo ngicu ya bam tang melu malat ya. Te kan sulong tang kumka family festival mo. Oh. Tak boleh sibun tamideng ya kapor ba pila pelat por ban ya keren.